Bazalwane, siyabonga ke bazalwane, mina uhayilisemele ku Sunday school abuye ngekhathi ngidawucela ukuthi bazalwane lo recapako entengembili praise team isasihlabelela bazalwane. 3 areas of influence in taking the position. Kwaqala kwaba iprayer, uthi kuthandaza kwakho kufuna kube nemthelela. Wase ufunza incwadi ya Luka 7 verse 5. Wathi asicele kuNkulunkulu asifundzise ukuthandaza ngoba umthandazo is a lifestyle, not a seasonal. Wathi umthandazo wakha budlelwane bakho naNkulunkulu. Wase sokhuluma indzaba yesibili kukholwa, faith. Wathi ukukholwa kwakho akube nemthelela. Wase ufunza incwadi ya 2 Timothy chapter 1 verse 5. Wathi kukholwa kwami akwende loseceleni kwami athembele kuNkulunkulu. Loseceleni kwami akakuthande ukukholwa kwami kubonakale lithelo nakuye. Wase uthinta point legcina ibehavior. Wathi ayibe nemthelela kulabanye batibonele ukuthi ngingumfana waNkulunkulu. Indlela lengiphila ngayo ifakazele ukuthi ngiyivozana yaNkulunkulu. Amen. Bazalwane sezivile ukuthi umfundisi nabo beshongeshemeni babheke ngala enkhumbane la ekumele khona umfundisi kanti futhi lamhla langa lelikhulu la lebantu abesikole back to school so umfundisi akakhala basememile uNkulunkulu kamhleke khanze ukuthi inkonzo yale iyaphuma ngabo 12 ngoba +12 no make sure kahle but nje iphuma lapho +12 ngoba 12 ngoba +12 so basendleleni bayeda njengalo sokubikiwe umfundisi kanale isifiso ukuthi utawuqhubeka endele inkonzo yokuthandazela abantwana lokusho ukuthi kuhambe kahle ngoNkulunkulu umvile. Haleluya. Noba ke bazalwane umfundisi ahambile likhona livi lenkosi. Haleluya. Haleluya. Sesitawungena nje evini yalo evini lenkosi kumgqotshwa walamuhla. Haleluya. Haleluya. Sinebantwana ke la sibusise ngabo uNkulunkulu. Basebaningi labanye bakhona nje laphansi siyabonga namake masina kona tinto lengitivayo ngiyabona nje ukuthi naye umgqotshwa kaNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Kunelivi ke litholakala encwadzini Samuel wesibili chapter 23 asengibuke kahle bazalwane sitothula umgqotshwa wethu masinyane. Haleluya. 2 Samuel chapter 23 verse 2 ufundzeka kanje: Moya wasimakathe wakhuluma kimi livi lakhe lapha selwimini lwami. Haleluya. Lamaphi akhulunywa nguDavide maphi ekugcina Davide sekathi ohamba emhlabeni umgqotshwa kaNkulunkulu. Haleluya. Lokusho ukuthi bazalwane emava kaNkulunkulu akhona kubantwana bakhe likhona livi laNkulunkulu. Uthi yena noba ngabe ke abantu abasafuni ukukhuluma litawukhuluma lihlahla ukukhuluma akhulumise ngisho manje ecobo. Haleluya. Kunemgqotshwa wethu ke sisatohlabela ingoma ngicela silabele number 191. Bazalwane bemi angibingelele ibandla naNkulunkulu emini egameni likaJesu. IBhayibheli wathi ngelalo ngengadi yevuthana yakhe. Kusho ukuthi bantu basenhlitweni yakhe uNkulunkulu. No matter what. Ngeke nje umphumelele noma ngabe yini ngoba ngasiye wakho. Haleluya. Bantu banemnakekelo wabo. Banemuntu lobavela uwishako lokubale losezulwini. Lone mona wabo. IBhayibheli lapho incwadi ya James 5 verse 4
uthi kulesikhwele ngathi moya wakhe uyafuthelana shothi ufuthelana ngathi moya lo ngcwele usinakanibuka afuthelane lengekhathi athi lena iproperty yasezwini kude lo ngayena noma ngabe yini noma ngabe bakhona bakupita esidwedwe noma ngabe uzame kaneke empilweni wehluleka noma ngabe sebakubhaceke ngemagama bakummemisa noma ngabe bakusongele basho bakutshela nasemehlweni noma ngabe baku-accusile ngenxa sibakonyanya iBhayibheli lithi moya ungcwele uthi nakabuka uyafuthelana kunesikhwele ngawe ngiko Jesu akhetha ukuthengisa ngaJesu ayedwa phela uNkulunkulu bekade ukuthi Judas utamthengisa njengebasiliva lambalwa langasho utho but Jehova ukuthi akathengiswa ngalelide ngoba injongo yakhe kwakulaze nakuyalokunene akulaze ngayinye imvu akulaze ngemhlashelo kunye uhleli lapho nje izulu liyakuchenya ngawe akulenza abalosuke wahleka kodwa izulu nalibuka nje ungathi Jesu lethi iBhayibheli nayo sekunene saNkulunkulu emehlo akhe uwasenjo emhlabeni wathi uyaloda usikunethemba nakunangathembeka kunethemba nakunangiyababonge nginethemba nakunangiyalakhi nginethemba lelikhulu ngempilo yakhe nakunangiyabani nginethemba ngaye ungathi Jesu lisho njalo bazalwane haleluya. Sanibonga ithuba bazalwane basikhathi sesihambile. Ngicela ukukhuluma nje ngithi God's timing is perfect. Hallelujah. Ndawo gijima nje ngetulo kwale ma examples ndawo abeka bese siyathandaza ngekusitwa uNkulunkulu. God's timing is perfect. Sikhathi saNkulunkulu singiso kude futhi lesifana naso. Singiso liwashi lakha lesilo lethu bazalwane haleluya liwashi la uNkulunkulu wethu akusilo lethu praise God haleluya amen. Encwadini ya John chapter 1 ngiyacela usuzele wabemotha verse 1 to 10 bese ufuzela na 17 haleluya. Kuyo uyathanda yini ukuphiliswa lendoda yaphendula yathi Nkosi ngide umuntu ongangifaka echibini nakutanyatanyiswa emani ngiyayithi ngedama kungena kusuka lomunye umuntu abenzelele. Jesu wathi kuye sukuma uthathe ikhansi lakho uhambe. Ngekuqhubeka kweliso lendoda yaphila yasukuma yathatha ikhansi layo yahamba. Bekulisabatha ngalelo langa ngakho amaJuda atshela lendoda lebeyiphiliswe athi ela namhla lisabatha awukavumeleki ukwethwala igazi. Amen. Kodwa Jesu wabaphendula wathi babewami selokhu usasebenza kuze kube ngumanje nami ngenda njalo. Amen. Nkosi ayifukuse mfundo wamlilayo. Amen. Haleluya bazalwane siyabonga live la kuNkulunkulu indvodza lebeyihleli wasesaweni letimvu isasaza kusiziswa bemcabanga ukuthi letindzaba lebhala eBhayibhelini titori nje tekusiphuthanda kangawo beBhayibheli nje kulikhulu ukulifunza ungakalithandazeli praise God. Usalifunza uvelo umnyahlephula mhlawumbe uhlephula la wake wafunza khona ukuba ukuthi uyathi kuyakhuluma futhi kuyadikhulumela akudziki defendwa wakwathi umfundisi babe simelane live la uNkulunkulu bazalwane ngitikhonela likhulumela nje noma umuntu ababe ibhodlela la ngisho la ngekhathi umuntu awukhuluma umlilo nje limagical lileye nje ibo bazalwane lana sibona lento zayihleli 38 years eceleni kwalichili ngiyamcabanga nje lo babe nakasuka ekhala bekwathi ukuthi indzawo ephila leya indzawo ephiliswa
iBhayibheli lithi tonke tifo noma tinyonga noma umgogodla usavuma noma tinyawo setentekeni kuthiwa the lame, the paralyzed, the blind noma kunaluphi uhlobo lwesifo lesemhlawumbe bakunameka ngaso iBhayibheli lithi bowufike lapha usitakale nethi nje ngalesikhathi lesifanele. Haleluya. Ifike yahlala le ndoda abazalwane yamcabanga iBhayibheli lalithi indvodza angathi lisho bani labangakanani noma labanentshebe noma labashefako noma abafana labasakhula noma emachegu kepha ngiyamcabanga ngathi cabangela ukuthi mhlambe yayishiye ekhaya layo mhlambe yayishiye unkalo. Haleluya. Mhlambe yayishiye ifamily yayo nje mhlambe kwakuphilwa kahle manje yona yayinalesici yathela lekhaya la ihamba yahlala lapha. Haleluya bazalwane. Ngiyamcabanga nje nakaqala akufika March labaye bayabasi first quarter ngiyamcabanga April nakamqala lo baba unyaka wokuqala ahamba naye ayofika kuJune sithena ngalavumbulula July achithekela kuSeptember ehla afika kuDecember phindza abuya kuJanuary ayiqala kabusha icycle yakhe ya 38 years. Ngiyamcabanga nje lo baba kumphethe kuthiwa abelala ecasini flat njengalibhodlela lingeke lize litivukele ngakalivusi mina. Haleluya. Ngiyamcabanga mhlambe abekholwa mhlambe abetivile tidulwa kaJesu mhlambe abenenkolo yakhe ingasiyo iChristianity mhlambe kwakukhona lithembathide lebekanalo nje alibhodile but kukhona into la emhlalise lapha abehluphekile. Haleluya. Manje isikhathi sakhe sasingakafiki. Praise God. Haleluya. Kukhona ukuthi ube sesimeni isimo sibe sidzala kunawe uhlale ube umakhonjwa ngenhloko bavuselane ngawe bantu baphakamisela lemashiya ngawe bantu uhlale nje esimeni singasuki lesimo ngoba asikafiki isikhathi saso. Amen. Haleluya. Nangithi isikhathi saNkulunkulu singiso into nayiyo bazalwane ayingatshadwa futhi isikhathi saNkulunkulu sefika kude lokudako ukuthi kwende bani kufakaza lelo bonabo ukuthi khona lo wendile uNkulunkulu wasezulwini. Amen. iBhayibheli lithi ekukhululweni kwaIsrayeli basala amanduzana ngehloko letitha laIsrayeli uyingoza yempi akekho lonjengaye lokhathi umlange kungcwele kuthiwa labo makhelwane nabo baqala yabo ingoma lehlukile ngale phathi lefakazela uNkulunkulu baNkulunkulu. Amen. Athi bawelile ukuthi kufike isikhathi ukuthi ikhathi uyadadi indlela uyadadi sihlelana siplanile uplana kanye nathi nasiplana wrong uyasilungisela nasithandaza uyasisita ukuthi sithandaze inthando yakhe aphumelelise lokunisu lakhe khona lapha kuIsaiah 46 iBhayibheli lithi ususa ligci lisuke kumalanga liyofeza injongo yakhe kusho uNkulunkulu uthi ake swele ukuthi wenda ini ngabalini njalo utenda letinto ngendlela yakhe esikhathi sakhe. God's timing is perfect. Mina nje bengathi it's never late. Bakuyengile bathi wona kakhulu aphiza uxolelo
bakuyekile bathekela kuthandaza kusebenza bakujivazile bakukhuluma kuloko ngicaphele kangawo ukuthi ngenda kahle waze lembeza wakho wavumelana nawe ukuthi ume kahle baqhamuka bakutshela bathekela lento noma bakukhuluma wokuphelelwa ngamandla ume kahle kuba bome kabe bangeke bakushele bebangeke bakukhuluma bakhulumlide bakho. Haleluya. Nasathane akakusukeli nje into lengena msebenzi ngazana wathemba kangaka uphethe wona baba ngoba uNkulunkulu wethu namuhla siyacela baba emhlaba usithandazele sisaNkulunkulu unesikhathi sakhe uNkulunkulu sekwenda dini singahlela sikwende konke kodwa uNkulunkulu akapholoti esikhathini sakhe. Sikhathi bazalwane sekwekuthi uNkulunkulu endetinto sikhathi sakhe uyasathi uNkulunkulu noma thina singalimisa ingalo simise konke lesingakumisa but uNkulunkulu sikhathi sakhe sikhona. Ake sifike la sithandaza khona bazalwane before sende umthandazo wesibili la khona sitawuthandazela abantu abethu khona. Ake sibongele impilo kaNkulunkulu. Baba lomgcwele yise wenkosi yethu Jesu Kristu akukabe ngisho nangilelincane liphutha kuwe ukuthi namuhla sibe khona la kodwa ukwendile ukuthi loya naloya abe khona kuze utokhuluma inhlitiyo yakho uNkulunkulu wethu longcwele ekuhlanganeni kwethu namuhla. Sakho sikhathi asifani nesikhathi semuntu, sakho sikhathi sehlukile kunesikhathi letikhona letatiwako bantu. Wena Nkosi wenda tinto at the right time, wenda tinto nalakhona sesinganalo ithemba lekuthi tinto tingendeka kodwa utende tinto ngoba uNkulunkulu kude longavimba kusebenza kwakho nasewufuna kusebenza sekufika isikhathi sekuthi wende tinto. Wena uNkulunkulu longake uNkulunkulu aqele imvumo kumuntu nasekenda tinto. uNkulunkulu lovele endetinto angancuthulisi. uNkulunkulu lowenda tinto ngekuhlonipha isikhathi sakho njengaNkulunkulu lesingatiwa umuntu. Babe sine lokho kusenda sithobe namuhla embi kwakho babe longcwele lokho ukuthi uNkulunkulu lophethe konke thina sathi lutho lo watiko nalowendabo nguwe. Babe longcwele ukhulumile ngemntwana wakho siyabonga lokho ukuthi ukhulume ngalendlela libandla lakho likhona lihlangene lihleti phasi. Babe longcwele ulondla belivi lakho ulondla uNkulunkulu wethu longcwele ukuze likhone kuthatha livili lithathe lohambo lweviki lonke lithathe lohambo lwalo babe lophilako liphile emoyeni. Siyabonga babe longcwele ukukhuluma kwakho bekashicilele ngalo umbhala athi livi lakho lakhulumile wakhuluma ngalo alikweli phasi umsebenzi lingakawendi. Livi lakho liyagucula, livi lakho liyadala, livi lakho lenta lokungekho lidala lokungekho kube khona. Livi lakho Nkosi elisiphakamisela kuwe siyabonga ngalo. Khulisa umntwana wakho uNkulunkulu ehlongcwele lokhulumile ngaye namuhla. Ukhulise ibandla lakho lelilalele laliva lona babe longcwele lehla linambithwe ngibo bonke basaye emakhaya uNkulunkulu ehlongcwele labanye batawusuka nabaye kuze. Siyathandaza bemphako wabo endleleni egameni likaJesu Kristu. Amen.